Omukwezi kwa munana umwaka gw'Enkumi-ibiri-ikumi-n'etaano endwara y'emirume ekabarukaho muri district ya Kamwenge na munonga omugomboro ya Busiba aho abantu bingi bakwasirwe endwara egi. Abantu bingi bakafa nangwa n'okusya hati abamwe bakiriyo nibateganisibwa endwara egi. Obwa hati Besigye Jackson ariyo naronda sente $7,000,000 ezokuza kumushemeza bwanyuma y'okuteganisibwa endwara egi okumara obwire buringwa. Kutwahikira omuceeri egy'emisundo y'omumizi niyo yandumire. Kuyandumire naza hirwariro ryari mperire bampandikire baraha bansindika Murago Kampala. Kunahikireyo bansabire $7,000,000 kuza gasemeza. Tushikirire omushaho Dr. Mpumuzibwe Kenneth okuruga ahirwariro rya Mazi Medical Specialists okutushobora ahabikwasira aha ndwara egi. Kandi omu karima kake tugyeta elephantiasis kuruga omu filariyo worm infestation ninga infection. So parasites ezibakweta filariyo worm niziraba omu shagama zo mu lymphatic system nayo ni system erikutwara amaizi omu mubiri then zaba nyingi za blocking ejo system hati amaizi ago gabura kutambura hati gashobora kutambura gareeta emirumo gaza omu skin gaza omu mubiri gabura kushobora kuza okushagama tukagashesha tukagiisya gakashobora hati gareeta emirumo. Nangwe nibabyeta elephantiasis ebikooko by'omu maizi ebi nibyo byandumire. Mbwenu ndi kusaba bataata bamama bakajaji abarikunda ba TV ninsaba habuwezi mumpwere kuzirya shikanje bagasemeze. Okurugira aha kitongore eky'ensiyoni ky'ebyamagara kya World Health Organization amahanga 17 omu nsi yoona garimu endwara egi kandi omu Africa amahanga 12 obwotiremu na Uganda nigateganisibwa oburwaire obu. Egi emyanya erikubeeramu contamination erimu ebibira erimu ebisharara kandi abantu bakuru batisame ebigyere mbabasa harimu na mosquitoes nyingi niyo erikureeta abantu bakwata egi endwara ebakweta elephantiasis kandi ekikugireeta twagira ngu filariyo worm erikutambuzibwa mosquitoes so tokagifuna mu mwanya omutarimu ensiri nyingi kandi ezi ensiri nka Chulex type ya mosquitoes nzigireeta omu matawuni anopheles zigireeta omu myanya endiijo y'ekyaro nke Africa omu bisharara then harimu Aedes mosquito kushanga nzigireeta islands. Kuba aho naabire ndakorera ni Hoima kunahikire mu rya Hoima bansindika Murago ya Kampala kunahikireyo muze kuronda $7,000,000 then babisemezeho ngeno ndi kusaba habuwezi mumpwere. Ejo ni stage yo kubanza y'egi endwara nobiyimata oreba ndiyimata kabirumire konka bitakushasha then bikiheza byamara obwire bwingi buguma ekya skin kiguma ekibijona kikuguma then ekizimba kandi ekizimba kitakushasha so omuntu obuyimataho ekintu kiri nk'ekiti konka kitakushasha then kyaza mu stage ya muheru atorebana no kuguma kwaragaho cyahindura skin cyayiragura ninga cyarete kwera mwino shange kiri nk'ekibaho omuntu orikubasa nakuteratera ukashanga niki ukashanga n'orubaho. Omuntu orikuba yatunzire endwara egi nk'oku Jackson ariyo nateganisibwa nabasana n'okutunga obujanjabi. Omuntu arikuba yarengera stage y'okubanza washanga ebigyere birumire konka bikwimatika ntumuhereze emibazi ako hariho emibazi medical management ningashi antiparasitic medications hariho nka duomas ezi zikuhereza za ribendazo ivermectin nozumuhereza omuntu ekiheza kwita filariyo worm zezo mu lymphatic system kandi bizimbuka okwaka zikuheza kufa amaizi gabire trapped garekura gazenda omushagama gashobora nk'enkari agandi gazombori tugashoboza omutobe. Okurugira hari Dr. Kenneth endwara egi nebaasa kwerindwa kandi ogwe ouyakwasire aine kwirukangira omu irwariro okutunga obujanjabi. Owakubaasa kuba aine obuhwezi bwona obw'okuhwera Jackson nabaasa kukoresa enamba y'esimu egi eya 0766419410 eri omu maziina ga Bright Enoka. Amakuru agashakwa Christopher Imbisobwe.